Ampun, ini Yumi-chan aja bisa panen ya. Bisa metik sendiri. Wow, serentengan. Tuh, kalian lihat. Segede matanya sapi. Kopf. So, hol alle yang hitam-hitam ambil. Ich sehe nichts. Du musst sagen, wo vorne. Nein, da so Ja? ist was drauf. Weiter da drüben. Und da geht da drüben. Da muss ich von der anderen Seite rein. Ja, andere Seite. Kocik. Mama findet Junge lustig. Ich finde das Junge dicke Bauch hat. Nah, ini gantung-gantung bawah nih. Junge, der Käse ist runtergefallen. Ist kaputt. Alle haben Leiter mit. Nah, das ist von denen Leiter. Ja, ich. Es gibt kein Leiter mehr frei, das ist ja das. Ringan hulungi dia mau lihat deh goklas niro goklas niro doa di lukan totong di aku mau lihat deh goklas niro. Ja, Ja. ist ja oben so viel. Ringan hulungi dia. Wah, bikin kalap. Kekalapan ini janganlah cepat berlalu.
jiwaku tentram bersama. Das ist der. Tinggal goklas niroha doa dingolukan tetang di rohaku. Es sind sehr geworden. Von Jagd auf Kirschen. Nada, ich gehe eben. Es ist so schwer. Ja, mal eine Insekt. Tinggalkan roha doa dingolukan Mama. tetang di rohaku. Makasih. Wow. Die hast süß. Und? Mama, probier mal. Kalian lihat ini, itu cerinya sampai ngelantung hampir menyentuh tanah. Lass mal den Zwiebel halten. Tuh, luar biasa, luar biasa. Makan sepuasnya. Manis-manis banget, ya ampun. Nih gede-gede nih temen-temen. Tuh. Goklas niroha. Wow, serentengan. Ih, hati-hati Menta. Wih. Langsung satu tangan full. Tuh. Amazing. Ini kita ambil semua. Iya, disortir dulu, sortir. Wah, ini gede banget. Ja, machst du da aus und du tust dann woanders wieder was. Ini lagi serentengan. Krass. Was für eine Idee? Vorsichtig, genau. Bang Louis. Bang Kocik Immer manjat. die Füße ein bisschen mehr rein, genau. Ja, genau. Ja. Ich helfe dir. Tuh banyak banget, ya ampun. Ini saking banyaknya sampai kita tuh nggak tahu mau metik yang mana, tau nggak? Itu lagi tuh, tuh, gede-gede banget dan sudah item-item gitu. Kalian lihat, gengs, nggak bisa. Pakai tangga pun susah. Oh, banyak banget, ambil, Zoe.
Bisa? Kamu makan? Itu masih banyak nah bang. Ah ja, stimmt. Ambil Soll ich abang eins? So, Menta muss weiterklettern und Kübel halten. Udah? Turun? Teamwork. Yeay. Masih banyak sebenarnya. Tapi kita turun aja lah dari si tangga ini. Makasih ya Bang Kocik. Makasih, Samantha. Makasih Menta. Ah, Kita udah dapat hampir belum penuh ini, bakalan kita penuhin dulu. BTW kepala mama agak pusing, oi. Yam yam yam. Wah, ini banyak banget. Alama. Itu lagi hitam-hitam. Ini lagi, astaga. Ini pohon ini kayak nggak ada yang metik gitu loh. Yang di sini. Tuh. Wow, ini satu pohon buah cerinya udah ada 10 kilo kali ya, lebih mungkin. Tuh, kalian lihat. Luar biasa. Ampun, ini Yumi-chan aja bisa panen ya. Bisa metik sendiri. Tapi dia hari ini lagi kurang bersemangat panen-panen. Enak banget. Gimana, Abang Lui? Sudah? Atau lagi? Lagi? Tuh banyak. Gantung-gantung. Nih, satu pohon ini rasanya ingin tak gundulin. Enggak lah, nggak butuh tangga. Kayaknya udah lah, kayaknya kita cukup dah ini. Ya, apa aku ambil dulu sebagian? Ngomongnya aja udah, tapi nggak pengen berhenti gitu loh metik. Kalian lihat ini banyak banget. Kalian lihat nih, astaga, dilewatin aja sama orang-orang inilah. Aduh, mereka lebih milih manjat tangga ketimbang yang rendah-rendah ini dipanenin. Ini loh banyak banget, astaga, kidos. Ya Tuhan, banyaknya. Ini sebelah yang busuk-busuk, jangan. Wow, ini gede banget. Nyempil. Terpaksa kita harus meninggalkan ini semua, gengs. Help. Ih, ada satu ini, dark banget. Tersembunyi. Bye-bye, Cherry. Bye-bye. Ayo, sudah? Bye-bye. Mama, wenn ihr guckt ihr, wie man Kirschkuchen macht? Ya. Yay, heute. Sorry, ternyata belum bye-bye, gengs. Ternyata aku melihat pohon ini dan itu masih banyak banget yang dark dan rendah-rendah banget nih. Jadi harus aku petik lagi ya. Ini nggak mungkin kan mama lewatin. Ini nggak mungkin banget. Nggak aku petik, ya ampun. Gede-gede banget lagi. Segede matanya sapi. Oke. Bye-bye. Iya, ini embermu mau penuhin. Berat. Iya. Bye-bye, Cherry. Wih.
Mana yang cengeng tadi? Papa. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Aber ich vergesse. Mana dia ngomong panen-panen? Ja. Siapa yang nggak mau panen-panen? Kalau stroberi aku demen. Cherry ada batunya. Harus hati-hati mamamnya ya. Bye-bye. Kalian lihat tuh merah-merah. Bye-bye Cherry. Bye-bye Cherry. Also, weil ganz hinten. Mari kita bayar In der Mitte jetzt kommt Cherry-nya. ganz hinten Zement. Dann mal balancieren. Wow, di sana bagus. Sesuai. Jadi ini kita ambil telur 30 butir dan bayar Cherry berapa, sayang? 31 euro. Ainun Rasi. 31 euro. Kita udah di rumah lagi dan pada bobok nih. Dia capek dia. Tadi manjat tangga metik si Cherry. Thank you for watching, gengs. See you next time. Sarangi. Sarangi. Wow. Dua ember dan satu ember lagi punya Bang Kocik. Cherry. Bye, gengs.